Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka United Democratic Party hene ka sngi ka lapan bena ya ka kerteng jong ki kertong ki banya khun hakane ki election MDC hak HADC but JHADC. Ya ka kerteng jong ki kertong lapan bena da u General Secretary uba Jemino Mautho but pun ko buram da u President uba Ahmed Ba Lingdo. Ki saungut ki kertong ki kenthop ya uba Lee Trevor S Bare na Jirang Constituency Riboh District ba Senshar Kupar Lingdo Thaba na Soyong Constituency ba Anthony Khongwang na Nongshikan Constituency East Khasi Hills District ba uba Meyowan Pasi na Nangba Mi Mentru JHADC. Na kaliang uba Ahmed Ba Lingdo habakran hakani kesngi ulaong kani kadika list kebalai ban penbena ya ka kerteng jong ki kertong MDC kum ka party UDP wadladan ki jingken tho kim shim sting ya ka kam bat ka lingkor baki ba ki shanya ya ki kum ka party ngishim ya kane kum ka jingken kli ulaban rap da ka baong baka seng ka don ki kertong ki babiang bha ban mi ban ya khun ya kane ki election MDC bat ki don ka jingken man ka bahakmat bakin yo bun tali ki seat ha kane ka election MDC ha JHADC bat KHADC Shushu ulaong baka jingjiat ki kertong kamdon kanu ka jingle shiliang hendai kalayat kat kum ka jingla jongki lani ka don ka jinghun jongki na ki nong trai kam jong ka seng hadu benta ki kertong ki balapan bena ki don ka jingkermen bat kum ka party kin ai ka jingker shan na benta jongki hakani ka sngi la yo ru e ka jingkran na uba titos khain bat nu MLA ka Mauplang constituency uba Matthew Bian Star kurba Sia kerpat i Presiden Rangba ajongi ba in pendeng uniu sas nan khot e ka kerteng ki jongki iwe anyway dia ngan kerpat i Presiden Rangba ajongi ba in pendeng uniu sas kum ka jing pen itu ba ka jing pen scam yaki kum kita ki candidate ki bani khun kini ki South Lee ki constituency dengan khot chakmat ningkong tam e ya iba Lee Trevor S Bare iban yakun yakani ke election na Jirang constituency na Riboh district dia semua ba Lee Trevor S Bare semua banwan sekwan dengan request ya Presiden jongi main pendeng uniu sas kum kadak jingpen itu bar ka jingpen scam kum candidate ban yakun nanti na Jirang constituency Riboh district sa MLA Badon Burom jongi banlong ru candidate nanti na Soyong constituency East Khasi Hills ba Senshar Kupar Roy Lingdo Thaba ini di MLA bat ka juga por ke mengalaong mende laingot ki MLA ki bani khun ya kena ki MDC na ka party ni besibun khot chakmat sa iba Anthony Khongwang iban ya khun na Nongshikan constituency ba Anthony Khongwang so aban wan chakmat ngatrai baro ki itu hi ba Anthony Khongwang wing ki nongwa na onam ba natin ka Anthony Khongwang tingi don pat sa nangte na West Jade Hills na ka constituency nangba Mi Mentru ma Meyowan Pasi so aban wan chakmat semua banyak tahap ini. Akan ekapor ngidon kini ki candidates ki belong highly qualified mo. Armut kita nak management background. MLA Badon Burom jongiru kita postgraduate. Dia Sultanat Shibun ba Anthony ru komjo mo. Way nak kinongroai ba paunam ha akan jat pendriu ke jongi. Dia Sultanat Shibun bah akan digesngi ngiyo ban pen itu iki ban ngiyo ban pen scam ru iki kum kita pi kertong ki ban khun akan ke MDC election abai dai bat ka Khasi Hills Autonomous District Council bat kum jo ru ka Jantia Hills Autonomous District Council dia klam da pen slam show ngan khon no shakmat bat pila chui ki la julong teng ru CM jongka Khasi Hills Autonomous District Council na du arhajar khat khandai bat kumba license shitting ilabat kumu CM jongka Khasi Hills Autonomous District Council ngidon mentaru ide represent ya ka Sora constituency ilong MDC na ka
Sora constituency nidon hang niru iba ki candidate ki kertong ki bani khun akini ka MDC election na Khasi Hills Autonomous District Council but kumjuru na Janti Hills Autonomous District Council di ya list ka bani kong iladap ban penmi nadu ka khatlai tarik upanai December arhajar arpusau but hadian kata pa iyo ban penmi ya ka second list di kumakalong menta ngidon kuma arpu arwod ki candidate ki bani khun naka Khasi Hills hakanika Khasi Hills Autonomous District Council but kanyungod nang tina Janti Hills district tikinang don sure sa kanto kanit tiliki constituency ki bangsa but ikani ngin sa penbena hakini ki kandia sngi di menta ka sngi ngidon sawut ki bangin penbena kani ka por tingidon na kanika Jirang constituency na Riboy district ngidon hangni ba Lee Trevor S Bare tingidon na Soyong constituency East Khasi Hills district iba Senshar Kupar Roy Lingdo Thaba ngidon na Nongshken iba Anthony Kongwang ban ngidon na Nangba Mi Mintudu West Jantia Hills Mewan Pasi tikini ki sawut kiba ngin penbena mata kasngi kiba nakaliang juga state election committee nilaya Syong Perkhat nakaliang ka jongi but hadian maglayo ya ka recommendation nakaliang jongi circle but nakaliang ka district di menta kasngi nakaliang juga state election committee ka jongi kum keseng UDP ngin pen scam mi kiniki sawut ki kerteng makon lewe naki kandidat jongi lagi election MLA ki bladap nang tay na po nang ba setenat ni ibiang parti sungsangai bagi don biang ya kajing syania parti ki jongi UDP pada kani kasian kepala keba nialum man penbenai ki kerteng jongi kandidat keladan ke phase 1 ke phase 2 bat mentah pada ketika phase 3 ai kublai lu iki ki perlok ki jongi na po ka press Osui A lapan te nama bangidang up di presiden yang suai ke singkran ke balengkot hakani ke por kum kejing ai mensir ya pi kum ki nong kesan ki bahaye jong kini ki kandidat ki jungi ki bangin sapan bena menta kesengi oi nakalian ke jong i kandidat jungi bersalong na po soyong nong spung soyong am tharai bandang don kanu no ka jingbatai na mai la dei lepau MLA rei da kaliang ke jungi ka parti isu ai tang ke jingkit bok ke ruang ba pai ba jong ka nong spung soyong no ai ke jing tersan ya fi hakani ke election ke banwan ba da don ru ke jing snow scam ba ke jing kermen ke ba tikna bakin yo ya ke jing jok hakani ke election but ke election hapo nong spung soyong do ka basyok shit lah do bata lada yang nujor wat kiwe ki konstitusi ngidang ya jai adu bata re ha bangai i hini sngi ya ke jing ya lap election hantai kelas tang syok shit ham tam la ke jing wan bi jong ba missing sa sistem kala pen syok shit lang yang ilu kiwe konstitusi nama bala ya pet lang itu ke jing ya keren hantai nang ta ngidon ni ya iba Anthony Kongwang ini layale ya kini election MLA hakadika arhacara tulai nak penuslah konstitusi bat mentapat ini le ya election MDC hoi ibsyumla ban yo ya jingjok hakadika election MLA nak ki daw ki babun tiba nila ya persyang kat balang dan rei ka soban ai kublei nomor baidat ila don biang ya kini menstim klem sange wala dai imat ya jingram ru klem sange Remi syakmat mentaban ya le election nak juk ke parti kabumut nak UDP but ke konstitusi ke jongi ketika nongsken konstitusi hakaba la kentup lam ya ke penusla but kumjuru katu kan itili ki shnong nak sila konstitusi te hangir undang ke jingi trilang but MLA jongi na po sila ba balajit senram but ni kermen ba ketika na ba nang thiru ngin tristong ba inyo ya kejingjong kabadan berong room sa parti ka jongi ban hiru di kermen balik si daga jing tristom ka jonghi
Desi biladon ya kabis ke jongpi hakikat tu kan itu Islam bapidon ada ti konsumsi tinggi dan ke kermen ban ni kermen ban ni ketu ipi bakin tristom aga bede bagi election momentang nantang idan aja jahus ya iba mewan ngampat itu ke dikasim ke banikong dan rei ngadon ke jingat baskam namar ba i makon idena katuhi ka snong idiru ibahi yang asam jongpi banganget pada gajing tristom gajong ila don ke experience ila tuele election ila tip ha kalong kumu hang tu po konsumsi nomba tenganget ba namaran ngi ka konsumsi ha po jai hills kaya pair ba konsumsi gajong nama konsumsi jong kaya rangkat ba MLA re hang taipat ha ka we ka MLA konsumsi dan South Santali ki konsumsi MDC tengala keli mene kabut ki ong don kum bakhat we hazard te yang ni syadi ban job dan kam khatwe hazard syaneng kat bahang tai bat kabut total kat khatwe hazard te kam ban job dan kam tang kum basau hazard tong ban job tengange ba pin tristom nang ba la ban wan ra so ke jing job te kemudian ki habele bat kan ka jing wan ka jungi sesisian hakmat pai ba nak yang jok party council syukwa amat penkan mau fi ba haka election ke beladap haka senam arazal ka khandai ngila job kumba pramut bat hadirin ketu ngila yo ban lead ke isi yang ni po district council haka jingelam jong iba tingwel bala klano kumba prabanai bat hadirin ngala syukti mengakum CM bat ngila bat kumba lai senam siteng bat kum ke parti nge lala ban le shigui tikam haka bede bagi sensyar po district council ila la banon ra iki an ki paper bangila pemilu haki social media ki jungi bat kumjuru min sapeni wat haka manifesto ki jungi pin sai ki kita ki an ki bangila shna haka por ka bangibat ki jing sensyara po district council bat ngskwa ban tu ipi ka we na ki an ki ba don kam ka bangila shna kata kade ka lan an haka bede bat ka khando siap namar baro sikata la nyofu asnan District Council kam dan dia kena nukaan KBD bukan do siap tenrei di snow sarong bahaka isi ke belalam ke UDP ilala masna ia ke dikaan bat kawe ke ba sultanat kalau bahapo ke jingelam jongi kum ke UDP ilala ban pendek ke sensyar ke kadar hadiit hima bat khamtam KBD bat hima melim ilala ban belong ke election ban yo UCM berpura baru sikata hi po District Council isu pun kam tambahnya wengs im banyak suspense im bat kum tak terdat andai ki babun ki hima hakadika tem governmentang ilayo ban pendit pendiam hakaban wan rai ki election haki hima ki belasa teng la bun snap ilala mentaban belum ki election ban ilala ru ban wan rai ya kai jing sensyar ka ba ngala ngam ong ka ba khoi andai ki jing sensyar sei ka ba ya bet ya nanti kubum dan kanu kajing kentho kata kade ka we ka ba ngilala ngila suhun nakaliang jong ke isi ke jogi bat ka we ka ba ngaju sosarong ban itu kata kalong ba hakani ka tem ka bamenta ki MDC ki jogi ki ba job hi na ka party kim syam karya na ka party ripi re baro skata bi ju syam ba mo ki MDC ki chef na ka we ka party sku ka party re na ki we ki party le se gila ban enjoy ba ni Lai nak parti UDP ki berjob nak tiket UDP kini baru terus nang mentah wat nang isyong ka opposition mentah lah jandam sistem sistem lu habang isyong ka yang persyaru ngine be bak parti UDP mentah baru ini ki MDC ki jungi ki sitting MDC ki khun biang ki election nak ju hi ka tiket ka bomot nak parti UDP kani hi ka ibo ba ni kum kini MDC ki ai ka jingshane ai parti kepada ke we ni ki parti ulung ban ngakwa ban itu iti bah kini kisni la yahat keleng jong ketika pul usam jong hasil terwas council ni ke jingkerman baki babun ki kandidat jungi kidon ya ke jingkerman ban poi syakathong ban yo ke jingjob pangidang donru ke jingkerman ba hagan ni ketem ke banwan ka UDP kan dei ke we ni ki parti ki ban yo bun ki MDC hagan ni election MDC banwan tinggi kermen bagi ketu ya ki inogresyan jog ini ki sawat mentah ki bangin declare mentah ki kermen ba kin yo ya ke jingjok
nang ba minang penklan susu parti kapur kalau ngobalengkat bat ngakerpat ipi bapinya tristom mid smi kamdesu kapur bangin dang ya tiak thai lagi badang le suki namar kapur kam syasu bat ngasu yo jengtep malumala le si ya ke election la ban declare ka arpunyo tarik kemudian nadu arpunyo tarik seneng lala ban file le nomination babuk terter ban ka election le si kumpala penting daga sarkar kandai ka arpuwe tarik jong upnai ubaan ti konstitusi dan kerja ilun konstitusi MLA jangan lahap no MDC si bapop kemju ro konstitusi MLA nanti no soyong ki hap anga ku MDC ajinya telang kedai kemju inya telang bro arngot ini arli konstitusi kenang ba nginyo rajing job bat ke parti garu kenyo sencar ha dis council tang ita si kintela kinten kit bok kerwiang ikiwe bat ki baralok bedalang hangni bat kemjuru ya baro di kandidat jong ka UDP na JSDC bat KDC kemju baginyo ya thong jing job kebleshi bon ni report jong pi harabom kebleshi bon session biang pat report poi endor poi jing job kebleshi bon takasi niladap ia kaban penmena yaki kumki ketong jong ka parti UDP na kini ki sautali ki konstitusi kata na jinjang konstitusi ibali trebor es barek na soyong konstitusi ba sinsyar par roy do thaba na nongsken konstitusi ba Anthony Kongwang ba na po nongba mi mentru ba miyawan pasi bentang si penskami pi kum ki official candidate jong ka parti UDP kibania kunya ka election MDC na ka KHADC but JHADC ini ki adli ki autonomous district council ki bahar ako ka state ke jumi nga ay ke jingkit bok kiruyang yepi kum ki candidate jong ka party but menta kasi ke jingkit jumi ni ap kmi linti ba ka jing tre stom jong pi lengkat bat ki party workers jongi la kalong na kalian ke state level la kalong na ke district level bat na ka constituency level ba minyo ya ke jing job ke resol ke bakmen bat ke basuha ngadap na ke jing kemen ke bakrau ya ke jing don lukat General Secretary jong ka party ba Jimmy Numotho ba Titos Khan when the senior leaders jong ka party MLA jong ka mo phalang constituency ba deru candidate jong kan ka MDC election menta ba Beyond Star Kurba ikong Priti Karpongru President jong ka Women's Wing ka state level but kiwe ki senior leaders jong ka party na ki level ki ba fair la kalong na ka state district ba ka circle ay kuble ye piru iwe ki balayawan ban sanran ya gini ki candidate menta kasni na ka banta gani ki jing penbana ya ka official candidature jong ki ya gini ki adli ki district council nado ki bahayeng ki basam ki party workers, party leaders, ki bala wan mentangasi banyalan rekat angni rekat na kajing saki jong kilat patay kubor na ki channel ba ki paper ba fair la kalong na ki electronic ha ki sautali ki slam kamtam ke KHADC ni la yolat ya kaban yalam ya ke isi jong kajing itu rekat ki we ki political party ba halor kini kikam kiba nakaliang ke isi kala tre ya ki sauto legisnem midon kata ka nongrin ka bangin let se ki pai ba halor kikam ki bangin tre bat halor kikam ki bangin mai pang leng ba manifesto ki e ki berangsa ki bangin kwa yang ka bangin penurlong
Nangis kem bagi paiba ada ketiga pemerintah kinda bisyar ba bat kinda bisyar sani bat kinda soto ba baka jinjit ya ki MDC ada ketiga pemerintah kumbangi kum kapati ngila simkhia bat tho tarajur ba da ka bangi jit ya ki kandidat om tang na pemerintah bangi na pelong ya ki kita kum ki kandidat Nrei ki mengeladon ke jinge keren baka jinge ter ke basani ba ngin penolong ya kita kikam ki ba nakalian jungi ni sungto ba ki pai ba ki dawa ya ka bangin devan penolong ke sai sisin ku boleh sibo ni bi baro ni bi ki balewan ban sendran ya ki kani da ni kapor